Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'arif Allah ayat mana kebergantan sabendingan nagyang kutuwa mawdu bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Sadna tigian sa tawa ungkirnya so sabaad kung mga ngaran wallah o so mga sifat yan. Mana niyan ma'arif Allah gengkana na murad o di na antap sa nagyang kutuwa misurat sa gengkaya kitab ma'arif Allah agi na ninibigay niya na mawdu ayan tap yan nagyang kutuwa di kakaparu nagu di kakapakay o ba ungkira so sabaad kung mga sifat wallah nagu mga ngaranian ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Mana adi ka paray so kaung kira ko sabaad ko ingaran wallah nagu sifat yan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian ko to akapugong kiraon nagi ito din so bad akapugong kira o din akapugong kira sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran pugong kirnya si ko mga tawag yan ko tuwa kapugong kirairan si kung mga pada ngaran wallahu subhanahu wa ta'ala. Ti wallah wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Ti wallah serano to ati na pugong kerneran so arrahman gitu so ngaran wallahu subhanahu wa ta'ala. Qul huwa rabbi terwang ka na Muhammad gitu so kadnan ka teruang kerana Muhammad agitu so kadnanakan la ilaha illahu ada Tuhan apa tu tasimbana inuntas kanian alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab asi akor kanian ditawakul tawakal manarig wa ilaihi matab nagusi akor kanian penditu bat ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala nagu dimbelingan ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko na aya sa bapa kaya pakaturunanan na si kukian ga o mga Quraysh ko ingaran wallah subhanahu wa ta'ala o di na kapagaluyaw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa giyang uto ngaran wallah ar-Rahman na inong kiriran sa giyang kuto giyang kiriran na piya katuro no to Allah ta'ala agiyang kuto ayat ka ipugong kiriyang kiran pugong kiriyang kiran agiyang kuto kapugong kiriran sa giyang kuto apad ang haran wallahu subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ma'arif Allah subhanahu wa ta'ala. Mialipun Ibn Abbas radhiyallahu anhu matanaskan yan na mele niya na sa katawa mama intafada lamma sami'a hadithan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati istinkaran lidhalik. Mele yu Ibn Abbas sa katawa mama badin may kukurot ma'arif Allah sagyang kutuwa kaya na ganyan, sagyang kutuwa hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, usayan sagyang kutuwa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sa bapaki kukurot yan, buon ka tatakawi, nagyang kutuwa kapugong kiran yan, sagyang kutuwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namyatiru Ibn Abbas, at tigyan na, ma faraku haula, yajiduna riqatan inda muhkamih, wa yahlikuna inda mutasyabih. Yang mana niyan? Tigu Ibn Abbas at tigin na ma faraqu haula. Anto na isa ba pa kapkat kawi sa gyang kuta mga tao. O di na kapagkawaniran. Ando man yan nasiran na perlu maka pusuiran. Maana perlu maka pusuiran sa gyang kutuwa mga rarayaga ayat Allah subhanahu wa ta'ala. O di na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahlikuna inda mutasyabih napka binasa siraman siku mga ayat sifat Allah subhanahu wa ta'ala o dinangaranian di siranong kasasagugudan ang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana na so Ibn Abbas na pupungkir niyang kirano to agyang kutuwa basiran ng katatakawi sa kapugong kirairan sa agyang kutuwa kapugong gairan sa agyang kutuwa mga sifat wallahu subhanahu wa ta'ala nagusagyang uto mga ngaran wallahu subhanahu wa ta'ala. Basiran ka takawi sagyang uto kapugong kirairan ma'arif na Allah.
na inungkir kiran uto Ibn Abbas ahagian ko to agal bukiran na diuto ka paro sa iko agama Islam mangorip Allah kagiya so kaung kira sa iko sabad ko ingaran wallah nagu sipatian na giuto din ni kaung kira sa iko Allahu subhanahu wa ta'ala mangorip Allah subhanahu wa ta'ala giyan ay sabab kailangan na so Muslim na andad ni kan ganyan sa gyang kutuwa aya udina hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at itu din yan di pa magusay na gyang kutuwa mga sifat wallah udina mga ngaran wallah subhanahu wa ta'ala na aya din na paliugat ko manusia andad ni kan ganyan ro na gyang kutuwa kaparati anan mangorip Allahu subhanahu wa ta'ala kaya sa Allah subhanahu wa ta'ala na din yan di propaan so ginawa niyan nagusa din sa tero niyan nagito na benar mangorip Allah kas kanyan ni lebi amata o sa ginawa niyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala nagugyan ko to di yung panday katerwa o Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan ko to katero o Nabi sallallahu alaihi wasallam may pantag ko mga sifat wallah nagu mga ngaranian nagyon to na tito din benar kagyan ko to katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini wahirun tu wallahu subhanahu wa ta'ala apa terunian mangorip Allah ay mana na andad ni kan go Muslim sagyang ko tuwa mga ayat agu hadith adin yan ding gugud nagyang ko tuwa uri napkalo niya nagyang ko tuwa sifat Allah uri na ngaran wallah subhanahu wa ta'ala na ayat na paliugat ko Muslim nagyang ko tuwa kaparati anan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa kaparatian yan mangorip Allah aswa Allah subhanahu wa ta'ala na higito na ingaran yan ito linasipat yan akna ba lagi do sipat o kaad niyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kagis wallah ada lagi diyan mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mangorip Allah so Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ni makahisipat ko lang wana mga pipiasimpat akompleto mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ang yas nagulidas si ko mga rarata asipat mangorip Allah subhanahu wa ta'ala naigira sa Muslim na adna diyan nung kasawgudan udi na dirong kusawgo dan sagyang kutua sifat na ayat na taralubir kanyan nagyang kutua kapangin sukor niya nun kimbalingan niya nun sa iko Allah subhanahu wa ta'ala mangorip Allah subhanahu wa ta'ala kakinalan niya nung pipiya sa kimbalingan niya nun sa iko mga katiru Allah udi na katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu kapamakin ganyan ko mga titu mga ulama mababaluya ginanipya mga dianiran mangorip Allah subhanahu wa ta'ala mga ulama aki paginuntulan aki kasarigan mangorip Allah sada kausan sa mga ulama mangorip Allah subhanahu wa ta'ala di mapia antapiran mangorip Allah uri na di pengasasarigan mangorip Allah paayasingan nila nagyan kutua fitnah mangorip Allah nagito masuk mga tawa pelidasan tanong mangorip Allah subhanahu wa ta'ala ubarak tanong maadin uri na batanong yan mabinasa mangorip Allah siya po pasintago sa dia nga kapkan ganyan ko suara ko. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.